take you as a chairperson from 1990. Love our people. We love God. Dr. Wajiro ni mundu muthomu, ni professor, ni lecturer, na ari muthomu uguo ri ni ngwenda nie ndamuhe giti kia governor, deputy governor, njoke twaingira ndimuhe ministry igiri arugamirire nigetha agakoragwo ari bo go perform not yatuikage flower girl thiini wa giti kia deputy governor. Ni undu wa gukorwo ndi murero wa guku, ni undu wa gukorwo ngurire oro guko ndina githomo thomete ndina experience cia maundu maingi ni hotaga kuingirana na mwanaici wa kawaida ni tondu maundu maria mothe turabatara moimanaga na guku thi koguo anini a gavana aingi ao mathurago kuma na iguru na kuma na iguru no makorwo matari na taci ya guku ground na koguo nikio haro cionekaga ni tondu inyuothe mutire na experience ihanaine.